oko na sawa sawa iko ya katu kileno hiyo kora kisinga saji kisinga ya chikwaya ebwati baadaye katu ya kora Yesinga bara wanyake Pangana waterwe Wakwa yendiose epere wiki Mocha sana sewe Mweliki Iho ni wabeta opera Mchimate na mweliki Wakanda Msifu Yesu Kristo milele na milele pole wana linde na binsere ngitogo kwa twakwanire twarosire wana tigana tusaba yosenya sai na iwe michando yetu n'ibirero byetu tiga tusabe aseri ya tata ili umwana ili omoyo mutagatifu amen Tato itore igore rieta ria urisikwe ubonda bwao boije uwanja kwao korekana ensai gabu na igoro otawe bone ndagira yete ya wano turushime bieto unandu tugutiga wago totegia tubaisa gutubika sogotemwa neo tubagerkorwa sowe bwensi amina masoge Maria woitoirwe nema umonguru ugare naye Kwanyorire gesyo ko abakungu bonse na Yesu mwana wenda yawe nari nigesyo Maria mtakatifu ngina Nyasaye otusabire ntuna abasalia Omotenu tata Nyasaye tiga tukuirane ringambu ya mwana Nyasaye gekogera ene nsoko ya mabira tatu muya nande ni gutwanjete ogotokorera maya mange boire aito korora na aito takorora Nyasaye tatu muya chinguru ne chiao no bonene no bwao tiga tugwetigere gekogera uri tatu ito tatu muya ligere libone Nyasaye Obokong obora senke Nyasaye tatu muya tiga tohowika samaokao gekogera nae kwa wene ile Nyasaye nanda eno mubuibwe bintu byonsi tatu muya twasabiro bole muboko twasure tatu muya bonyali wetana senke na sabana watiga ile tata bichinguru tatu muya onyale gutoma malaika mtakatifu ikaranza somucyoyo Tatu muya agenderere koetana na somujo tata wechinguru Yesu minto bano ligerio musangire kana Nyasaye kabe amona intwe tatu muya go ikatinga kichokora Yesu minto tokoira ngambu ya mono omoten tata Nyasaye nabasabira nibonsi nabande mbaro bakolera buna tokolera iga omonene nabaretira samaokao bonsi barai tatu muya Oika ekerimi yawe koena tato motenu amakia ina kuburiri tigawa nerigura wa sore na serie ya Kristo Yesu Mungu wetu amina serie ya tata ili umwani ndio moyo mtakatifu Pero tiene chinaro.
Hiyo chacha wako ane asaba wasaba. PH. Hiyo PH nao. Ngiba ngithi ngombaje kwathana ngithenisa abagaka ngithine kokoko abali ndonyoni abakwana ukikana Quería centro, ¿no? Y yo me acabo de matar. Quería centro. We're so
Asante kwaya ya Herera Central. Tungependa sasa kuingia katika familia. Tungependa kuita familia ya Korua Botondo. Baro watu bosia. Bayo. Wango chabale. Ya watu wale familia ya Momboga. Yons. Ibosia. Ando Momboga wansipi. Watu bosio. Mongina marita nyoro, mongina roda, estoy karansete. Ini kwa arriba, kama to saber. Ngiwa no mwezi. Momboga na nene, tena kusia kwa tu bicha. Moka mwezi pi. Pake suae, pake lavando, questa è un momboga. Você vai levar mate, vai ter momboga, mate. Momboga bamanyete. Kubako na gocha ramberambe twanyoleka ekana futali mweni mtoile shilingi 100 abageni bali bakire na ikega director ni Nyawendi assistant chief Gesere Sublocation assistant chief Kerera Sublocation Antirota Leva and the family abuna bakire na itoga karibu. Yamano bantu mochikwa mboga. Karibu. Gawara watu bicha. Mado mona akitanawana ala momolochi. Ayare. Oi. Moga malita. Kwa nange nana yamo. Omo inaroda na monga ile kwa mbele.
Transported to Comorora. Don't go to Rumba, you take I go was sitting and take a lot of anything that you have, and I don't have an hour to the two Savannah. But can I take the right to me and answer the number of the city? Can answer the city that you have no money to take some about it. Miamano Wamboga, Yamana so Makarupia, Mariva de Barata Tuarangalia, Chile, Otondo Waikila, Maraika. Gesinga Church Choir, Joseph Water. Gesinga. Sí, estaba cargando.
no manyane garieri obagoteba ng'a ngwari kunyesukia ngara gukimate gari ukira igoro kiagere gari ende na beko rwari onyore ya nyekunire sentimira utondo abairi bonse bago botondo Chugocha bwango mwakwe bicha nsara sabe kagara tuminya gichinsa nyamala siri baga anya koro mutondo tenena igorayo nya koro mutondo ai kwaru mutondo lakini koro mutondo oba ko igoro usangirira kano tenena mo kolega bia mono inataka msia manyenga batondo na bange bale nyani bali lakini mbaru eto tondo lero bia mono ine bali bons baru mame baru korongo bari jinse mo Jones murai kamwenzi bia mono o mame mwezi nju naende bande birimba kwa to kotera batera tika karaba manito kore karaba kore wende ni to kore kwa kore batera bagenda kwa kore ro batera mia mono bali baru musoma ko bomboga suka wenda mutwa baru botondo musoma ko bomboga tena ko mutwa baru botondo gotwa burukanirwa ai boga kwani ababale dikasi ni jama Josh baru botondo karaiga sumusangire kano irana bali baru mame tena goje mutwa o mame nkorusobo ba mumu abagines yona bara bumbo tondo baru tena goje mutu skaucha as sadujo musangire kano irana mutenene bali barwa
bali barwa libwago lende go chanjugo cha mutwana inwe botondo mwaru pia mono aye mutondo kwaru lakini renda koraiga pia mono now bali barwa ikorongo kuja mutwa korongo mutondo yantura go ikorongo mwezi chuoja mutwe pia mono kwani musangirikano pia mono sana ono aba mwezi mwora barenga mbare baru mogirango ngaibare mogirango mogirango tena goja wabakire bijana oro basoe bonsi sali utirende somo kutano pia mono irana adis mwarenge ne kwayerie batiare na te bunga ngotera muri baria baru so bagines nyumba enu tunaweta yani baru nyumba lero so bagines enu tunaweta mwa kwa bijengia ono nyandiri yare ngebuya yare ne family tree onyanjere yabera tuna bantu bawo mutinina ine family tree yabera nju mutinina abantu bawo ga abana bali abajuko tenagatia yaramo enywere kabisa ikiara ne family tree twale go weka enywere kabisa ya nywere ile bia mono bono esa Simon e kora siria yam Eke utwaleta bongo ikaka Dorobo sobo motoi oikaka Mataro Upoe mutambengo ikaka Tosara omotongi tata Nyasaye pia mono tata ole iguru mono chinga kie chitwa ikira senkeye yo mwana nginesi Nyasaye oito omwana ayararire oro mocho korono manene tata Nyasaye tata ole iguru no kwarenge kerale kurara tiarenge mobosokano aso kurara kwa Nyasaye mwagambe tenere agatimoka tata ole iguru tigatimoke chinga kieji ne chinga kichire chinkomu chia marwaira amange ataliko bwena ka Yesu mwana wa Nyasaye otigira abana baye magega otigira omwanchi oye magega Yesu otigire n'abamate ekenyore kegima Yesu na intu twesi twatigaire tokweumia togwechanda lakini mwagambe tenere Yesu
elinde kerale ngekurara ina kuboriria bwene rasore ime ya mabera Yesu Kristo yoro motori oito. Amen. Bia mano abatonda abana batabangaini sana injira bangira manganaga abana obale baba bagabi abagani bande bakire bale 9 naga MCA Michael Maset abara station Riondonga karibu na bale 9 egaiga abagani barole ko Nairobi welcome Bernard Gichaba uyole kwa mwabo Bia mano abuna bakire nabande bose tutara ko organize Maria tabatara chaga welcome. Bia mano hiyo group kutoka Botondo, asante kwa sababu ya wakati wenu. Ningependa sasa kuingilia familia ya Mogaka, wao Minto Morisia Boniface Mogaka na Jacob Mogaka. Hebu kujeni mbele na familia zenu. Aba ili bali wansi bacha asengenje yawa bacha bosia Morisia Boniface na wekire bosia mongna Lydia na wansi abaru so Lydia wansi bacha bosia na hiyo Minto Jacob Mogaka kuja mbele na wasani wa wansi kuja mbele bali wansi bacha asengenje ya Morisia Boniface tafadhali jibosia mu watugeke na hiyo Minto Jacob jibosia mwenzi watugeke karabagwa ngwe bicha hebu kujeni aliwansi para musangire kano bacha sengenjo ya familia chibere wache bosioga kanisa ya Nyakwanyula ifite korora kanga moikira mwenzi wale wansi bacha sengenjo eju familia tafadhali songa mbele mwasingire mpigwa picha ingia vizuri, muingie kwa kamera vizuri. Angalia maelekezo ya kamera. Sikawa mara kamera lekane mwenzi. Wenye picha wapange ili mmoja asije akakosa kuonekana. Pastor mtu saberole usabere familia. Mobokora amoko mukyo kaboko ndetobaro basaba ngel ba kolire kae kati na autora baro basaba Lydia ngorio pastor kyo liwata bato sabere Morisia sabere Nyasaye tato mwana moika twachira sikiro kyo wone ase yabona maso twatenere bosia munene asinginjo twacha kolemia wa Minto abakiro na makweli na utwale usabanga Yesu ayoro mulemi obene olemi abana baho asinjireri omanyete okonyara kubalemi yamate yachira singinjo kero yoma wateli yanda ono twensi Nyasaye twale kurangiria obuya bwao n'amabirao abasiga tagati y'abaminto abatigaire Nyasaye itekero bakorera obatinya mariga kero manene bako inyura omwancho bochire Yesu we pray nga onyale ko bange ando onyale koigwa oboro no gwechana kwabo twamanyire ngana wana asumo igoyo monene no yorae kuruguno chagete goikoerere buya
sesenia abana batigaire, sesenia abamama batigaire, sesenia abairi n'abasani. Abatubasaba ng'obuyo bwao wabamona into twensi ne family na kuosaba n'okwiga nasirikira Yesu Omutore. Amen. Asante sana familia Chibere, Polisi Ben Mogaka na Chio kuja mbele na abantu bao abali bonsi bacha sengenjo yao bali bacha sengenjo yo Polisi Ben Mogaka nero Polisi Mutanga ni beka ni senyere magagago bashiriki bae wansipi kolengera limbacha msingire mongi na Dorin na abantu baruo Gembo wansipi bajiche wansi baje kurujinsa mechi Jonsi waje mbele. Watoto wa Dorin sijawaona tinaro rolio moke ajiagenda naye aonekane kwa picha aje kukumbukwa aje kukumbuka wansi abaja sengenje Polisi Ben karibu ni mbele washiriki wake leo tinabarura bosia Amen Jack. Wednesday tumwakwe bijaye Polisi ino na bali bago Gembo bonsi na rojo mama Dorin iga igoro nafikiria wako karibu. Tafadhali kuja mpange laini, ingepatikana mpange laini mbili, straight lines mbili, wengine mbele wengine nyuma. Bonsi Yawana sana Mr. Bernard Osio nomong na Dorini bagaro Osio familia yote na rumu muroli sachi gochia good wajire akabane bichenge yaiga Iyo somo pastor na acha kati ita to sabere. Well done, faithful servant. Thy talents great and be Mr. Ben, do the necessary. Tiga singencho abamwa abo Dorini para tiga baske bosio. Nadio tra introduce chikorera kera to gwati bagalinde naye. Inchunga skango bosio chikorera chia mama skango bosio. Sikamwesi mwakwe bicheyo ni ya maana sana. Pia mono na bomo kwira na maega wa shemeji wote songa mbele wote na bali bonsi ipi bali wa sense media otiga aba introduce ritangani. Pia mona singenche bicheyo abashiriki bakerera balisi mwezi murega iga korango iga singenje inu mogo chabosi na abangi mori pia mona sana esaba sin tiga ndangeri ndura saba ndangeri ekarra ya abangi na rume Dorin na te gumbara mbacha kwebicha tiga so nabogotos abana barabundo chengambare busia igo biche yasoire biyamana tigamba kwani wairire iga gosabatore machanu bakwe na koigo bonene ikiare kwa bweneire biyamana asinge nchobule ndu biyakurwe mambya na ndego ikensiga biyamana asinge ncho mwana oyo rarire ne kerararite no kwaringa Nyasaye witu one kitu aganiri kurwaso bosibwa aho no bale mu kurwaso li bwa bene emi omwana uri ono usirire no mwanchi oye emi na abana baye emi kolera yane boigo emi na abana ba mu abenkiye ngimanya Nyasaye witu Yeremia na intu ogekera to korora igani otuguichana na intu toremi one kero moyiga bu mwana oyo gendererete
twakubikirwo abe na umurai no munyakirugunyura onyare kuba kohera biya kerura era biya no gendere kubakwa na kuimukira libuguru ubuya bwao tiga bugendera gutuisana ase ritari Yesu Kristo oyoro muturi itu amen. Polisi na washirika wako, tungependa huyo Mito Paul Nyamweya asonge mbele. Mito Paul Nyamweya asonge mbele. Iko na atiga Mito Jared na Jafet Njari na abatiga magega kwa sababu ono Mito Paul nyakorororo ni familia yao jumosio akwebicha na bali wansi bacha sengenjo yao kurubosongo kurwanda wansi sibarwa wakuja mbele wamsingine kupata hiyo picha. Tafadhali fanyeni haraka waliwacha asengenjo hiyo Mito Paul kawache mbele wasonge mbele suka jukwango waliwacha asengenjo hiyo familia wansi echise amachionsi ababachicha chubosio elinde mwakwebicha elinde makorogo saba togende kiwango kende chwe yotora sayo Mito Paulo anyabande bali kuchiroboralia yo Mito Paulo Nyamweya anyabale kuchiroboralia tafadhali harakisha wakati ni wake. Wale watu wametoka mbali na karibu kwa sababu yake tumekaribishwa huko mbele. Toko rwa wese Mito Paul toko genda sijen mwaka konega inaro toko rwa to genda Josh toko rire Charles yo Mito Jared na Jafet wageni waheshimiwa watatumalizia mangana ibono biamano Mito Paul biamano asiribaga tigato soe kuna mwachire ko to represent ga mirki familia chuo cha ga mbanya ko barangeri bwango igo ya ni familia ya Paul mama no wale no yonde no ara isuka gocha na abamu abo musike gocha abamu abo Gladys musike gocha ga bana aya tumanye gocha abarwa igare bonsi suka gocha bana na kwa bonsi biamona ona nade tigangire ribaga kureta abande bachize kuri present school ase Gladys wewe basa gosomya nera tigachugocha uri present biamona suka gocha is the debut karibu sana tumaye gocha abe kanisa tokogenda ikoruku Millennium SDA Church na mogocha mutuga suka gocha mutuga Millennium SDA Church suka igo na bubari oyo no Morisia kurwarore kanisa iyo ya Millennium SDA Church na abana bashiriki togoshiriki na barabo ngokorera group ni nyingi Morisia yarenge alafu abande mbara tokora na barabo ase gasi ya Kisii County Government of Kisii sukagocha anda bande na mogushi musukaraniga sukamutwiga okay na bwa bonsi asibono igatura beke biamuno tiganko kwa ngenga tusabe lakini tiga nge Morisia karbo gosaba tusabe tata Nyasaye aya watongete goronense twakwene ngambia mona singakie ndetali umanyete ngetaliki entumira na lakini ayekwa manyete twarete ile familia ya ngora enene kolengana muno bwana segetabu ya Saburi 34 verse 18 no ria amona barabo
okuna kugusaba gwitu ngobe na barabwo karo chinkoro chiabo chiabunikire twere ningambu yamone kiarere yera ikirane kia twasabira siriete ya Kristo ya mugori yitu bia mono Joshua Omwanja and the team Nairobi, welcome to our organization. Biamono, mitoje. Tubwate John Omboga. Nywete Natalia, lakini abantu banya barana baramubwate libagerio. Ono mitoje kuja mbele na John Omboga pia aje mbele. Hao wawili tafadhali. John mbele kidogo. Jen, with sharp acclamation, prepare for the good and blessed. Waiting his purpose of power to unfold. So bene. Well done, the faithful servant. Thy tongue is clear to end the joy of the Lord. Bali wacha singe ya Jen. Tafadhali njoo mbele ndani na wao. Bali wacha singe ya Jen. Toigulo yo Botswana Talia. Bali wacha singe ya Jen barwa sarwa. Yokoranga bagani mbayo Jen kwali kanitikocha. Njira bale bago janto manye. Pake morisi dikon. Vai dikon, kajen dikon. Ero maite kia okor. Aba minto na bakwa nirimbira muri mwensi. Tino kwendera kubatera mbia mono singe tumwikira nirega somuyega umwana minto. Mbia mono na se familia. Omonyene nyagusira na batera tunya ko batera mbia mono. Andi go twira nirimbia mono. Ndiye tunyari gusa. Oh, ganda introduce ya wa minta gai. Oyo iga mama. Mama no are lakini oyo mama okabere. Tiga akwa. Abakwa nini kwa bantu monene kwa kire bia. Kimbwa tia mangenda nyale kweresa. Je ngo tebia bana abatigeire kindakano. Ari na abana bawo. Tigo monene agate na kolera. Batwaro bolemu. Ekiagira makweli nkarachete. Taibona jije twatatebe ngakiwe yabo. Ekenekera nyogwa kwe kenene paka gwasinyukwa yana. Wasinyukwa iraneria. Akiri twatigero monene nerore nokobwa atoelibaga. Igere tumanye ari tumwache tomwere. Bia mono. Esa Maria tengo kumeli ke mto macho kurusuneka. Oyo mwana ona. Inche mugwate. Muga kwa etara jangarale ngoja bali njira bali ngoja. Noyo nero mwana no manene akoro kusalem tiga kwa ne. Nabo kwale mwesi mbia mono. Nisaba kwe. Mbarikiwe. Anti nare gaiga hobe na intukere ngaki. Atebire tali gukwana. Ya gutusabe. Tatomia nyesaye omonene bwobonene. Twakorigere iri asekero kyao kyabonene. Omonene twakire mbia mono sinjo bya wao sinjo ayewa toyende niri asekere ngaki. Na asekere ncho bia mono sinjonsi. Twasabire oto moiko omocheno nyare gotora maraika nyare koba mono into. Omonene kero yomo bageni abare bayikire na abare bagocha bonsi twababikira sama boka sama siseni yao
Obia wa unyara kwa endre programu ya kwa endrawia enyara kwa erawia to wakirembia mono botambe twasabire twegenera sore asereta ya Yesu Kristo motori yetu. Biamano Yalibali Chacha constituency man Evans Makoli and the team, welcome. Biamano sana, karibu sana wageni wetu ambao mmefika wakati huu. Elder Josh, tafadhali kuja mbele na watu wako. Elder Josh na watu wote abali wansi bagoshiriki no muri Josh, abashiriki Ekerera, abashiriki Nairobi, bara Monere, mkaribisho huko mbele, familia yake, watoto wake, tafadhali kuja. Washiriki wa Kererame wote waende mbele. Bali wansi banja sengenjo yaye wakuje mbele. Tuweza kumaliza na hiyo sehemu, tafadhali jooni mbele. Bali wansi banja sengenjo Morisia Josh kuja mbele. Biamano sana grupu enene wanaleo sabana ba kwebicha Deacon Chris lekero molisho ye Mike Kawako biamano pale ya barabara esa biamano nabo nalikwira nili wageni nasukuba kila biamano asucha bele hapa na mashemeji maendeleo wako hapa na bongo saba basuke mutu asinini bali bamwabo mwanchone yakurara non basuke mutu wake abaiga nabo abande njira bale nabo nalego saba tusabititu kibia tena kuna kolera ambao wako hapo na kolera. Kuna kolera kwa sababu ametoka mbali, ngoja tu atusalimie tena baadaye atatuombea. Ambiamboni nyote, mimi ni Ben Kolera kutoka Ugis Homa Bay County. Nilifanya pole sana kwa kolera hii kwa kupoteza mama wetu. Hiyo asaidie kwa jina Yesu Kristo Mwokozi. Asante. And then to water from Waminto. Na kuna kolera mwingine hapa, sio kolera, our father in a row, Getugi family, please you can come forward kidogo. Huyo tulisoma na yeye, sikujua tutakumuita father in law yangu. Okay, Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Ndugu Josh tulisoma na yeye kitambo sana 80s. Lakini pia tukawa ya kwamba wamechukua moyo wetu, kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa yote, lakini tunasema pole. Asante. Na abandi baminto kuru abakristo baminto aki pia tubakubanira mbiamono sana nabona ari gusaba ayomo Moses sawa yoromu yana ndo mocheno toikire iga asikintangaini twakoira ni ribiamono egereka weraga ekero ya sirite nkomomwa ani kwa mubegete okoboko kwa asayo ntutamanyeti asenke yega nkoika okabaga tagaga romare kamba kunyara yama katwa kabori tuwa ni sitile Yesu Kristo mbori biamono. Asante. Tumebaki na mzetu Charles Omari. Charles Omari najua hayuko karibu hapa, lakini nataka aunganishwe ili aweze kuzungumza nasi. Sijui ni nani yule anamuunganisha. Ni mtoto. Hebu kuja mbele tafadhali.
abali bonse bacha singe njoyo mito Charles Omari ni morororo na bomogo cha baba identified na mwachicha wakuja mbele. Huyu mama sio hayuko peke yake, lazima awe na marafiki. Wale watu wamekuja kwa niaba yake, tafadhali kujeni mbele muwe msakuwa naye, na mkiendelea kuunganisha vile mmesema. Gawa hili Mkonya Matera. Biamano sana tuwakwegule Charles. Biamano, praise God. Biamano singe juu chakotolemia. Nago kiri sana korora bantasu bungi nyasawa sini mwesi. Wono mtole na mamu minto na aliga iga na mwanu minto na wabagusto gocha mutwe. Wena era mamu minto. Ako Eunice Kwambuka. No ako Margaret. Ne kolera gocha sikaga hii. Na bako wako. Bidera bakwa ni byamure. Gaki mwani yone pole. Pole na indi pole nene ikiagera oboreri bwo gaka na bokomu. So bokomu ta ko manyata kigende yo simwana raga ni gitu tari kunyara kumanyo. Gaki kamera nje mwari kuno twara ko musabira tuensi. Nyasa mutomiro bo ngaini amo ajise mino bo ngaini nyara manyanga ngakolera bana bo bakini. Akitoba tukutero ndinga ngende kolera. Akira na yiyeka. Naende okonge naende oleme. Aki nje na kusabiri nganya sai na ngene ngene sai na ko ngene ndi ndi kolera bana ba. Ikiagara ko yebo bakakata ko ko. Na ko ko lakini nyasai na roro. Na ko munyetu. Ko ko ndionde. Ngo sabe. Umuyo munyamabera twakira sekirgo kyao kyo bonene tata tuwezi kuna toleiga tole na mariga manene tata toleigo no iguri abana abatigu tata katwa gasorre na koranze otwabere litanga ni bibye ite kyagere bibye ite byatangira masese ni guru asole to taskirga chetu umuya twabere litanga ni koranze masabayo nyare kunaigo eli tata nyare ko tumo bona mwasa abana aba
iliba nyale kugenderera komenya iguru na maremo nandi bakoinyore botame mwikatinga kichozi gwiko ikarogwira ni uri tuwa abantu barende batangira marwaira kiringenje taturi iguru bakisemino kungai bonsi kyagera ese yene ngo abantu baswera sikisabu chinde tati kitagwenerete gakyo barusio koranje gakyo bamonyerera bo bisimu na mabere kyagera nebitongo byao twezi tuetigira sore nsia mabera Kristo yoro mabolia abone singecho mama ikire kusaba uyo my sister nero gondo nyuma agru Margaret na bobo salute biamono na bana bane nabo abanga Sara namungu so cha mutumura abana batatu mugaka this is the first born wati boya no yo ale last we ono gamu tambi kwa rosi ndio tatu thank you na yo ne muchukuru wata wachukuru babiri sinjo motayo ngiamano thank you very much ndo watu mulisi ito na ale ga na ali kumva na morochi basadi. Thank you Kiara. Asante sana. Asante Charles Somali family. Thank you. Bring aspiring MCA opale. Classmates abana bale basomana David Nyabera. Team Kirundu mwesi mwabera recognized. Thank you. Biamano na korangelia Chief Obedi Ragira. You used the shortest time. You might know more brief. Mangel di condemn. Notra sama bengo kwa kwani pia more. Ntoreka kipindi yake lakini asingichaba kanimbara. Nande bakwa na matanga nde boniga para ubasabali bagago chasende. Na bunkoleta. Naende unakerere sub location. Ntundu ati 1 term, ntundu ati 2 term, ntundu ati half term. Igango lera tuacha. 2 term, 1 term, half term, ojo torangero chikerere school, torangero chinyankororo, ototeya manganai. Tali boyo. Wono, Team Zahir. Mogo chaiga. More condolence. Anye mwatumwa. Molelie family gaiga. Anchi timati onyo motokara iwa yo mago abasabere. Evans, karibu sana manager na Anjurare. Karibu. Kakachike watu wa bebera. Ni matena madogore jensi more brief. Biamona chief naende na wanta itakapo moigweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwani nako bakonye kondoche aina mabamba tu aletire ayo mchumbe Warogongoro. Mheshimiwa Chanda tanya aleti gocha na batakiro gocha lakini omigeka kekikasi ototoma yoto aleti pole ya to the family our good friends akina Pen mwalimu Alicia lire saisoli asengencho yogo timoka kwa moyo minoraili pamoja na nche na onde na Jared kwa nengane yemo kwa iwa mangana na mororo. And to God is good and all the time. Biamono into tuachira gatochokoro ngora. So you mintonya vera, mwalimu Ben, mwalimu Josh and all your siblings. Tuachira tuwa ngora kurwa sobisi mjumbe. Tuatebire pole aende pole nini. Biamono. Asante. Ono ntara irani yesa gwenteke wajinse. Mwalimu na wanda itente benga kero naru nyumba na tebango Chanda bante linda te pora singi chumba kumanyete. Yes pina our good friend singi njoya mangana ye biashara. Ono wamanya ine no mongi none. Chengoro kwa Evans Makoli ne constituency manager and obisio mchumbe Chanda. Na tutaitolete rungoli tango. Lenga wanajiri. Tutaitolete rungolia oto achi siringi chelifu 12 na bakwana na chiribu 10 ase family antani chiribu vere abamura bali bakorosi nyumba liganya buya mono otigale buya twabaganiria maya ntungo sokatara. Asante. Asali gosegaki tago yandira buya igo buya mono ali party on the Munat secretary you are recognized.
Biamono ofisi ya Janda MP ya utewege kogwatia Nyamanengo Church Choir Josa Watera. Nyamanengo. Ya, fanyeni haraka tafadhali. Fanyeni haraka. Unabagora Watera, Randoro Yomito, Jared, ne familia noyo mwabo kulikuwa Kafeth Onchari. Pia mjitayarishe, wale watu watoka Nairobi wote mtakuja mbele ili na ninyi mnaweza kutoa rambirambi zenu kwa wenzetu. Tukimaliza hapo tunaingia mambo ya mahubiri.
Asante kwaya ya Nyamanengo. Karibu sana. Hebu Radio Vuna, kama mko na jambo, wakati ni wenu. Mnaweza kuelekeza makamera kwenu, mjishike. Tumewapatia nyakati, tafadhali. Sio time. Radio Vuna. Nje tigamba kwa nasema mbia bana turasama benga bwa kiri abo eboire. Zona. Nje ngote ba pole sana uchiase family. Family abantu twamanyire na barabo basinga kintambe bunabona Pop no musani one sana. Indo twakolere nere bingi. Indo ndatebe pole sana uchiase amate yabo ni family yabo yonsi. Akiro muntu migotoro chinzi. Ende na nyaranga bangi nagete baga te bangi miore ero chinzi ke ngono choku. No man. Ye mioro bate boire nga Nyasaye na maetenge mwanya bantu na tarasi njire ya moyo kueligelia. Na na maetenge mbura nero ata waisi mioro chero che koligiro ligoro. Angoro che kuna togo tueruga. Nga maji de ite dia bangi. Ye mioro ya ligere tinse singe nje mbura ya choko turo muntu. Sabon. Moko yarenga ninga mwanya bantu nga singe nje ya ligere tinse nga na chakwe. Lakini tuansi na watu baradek na watu rochi. Nchengolo kwa chose mnyaka kuro Radio Vuna 102.0 FM na watu na baralibande ke gabonsi. Radio yegege aliso mucho songo nigere kubuja matera yege Kristo kabisa. Na inde asobwenge twasugumire chinkoro cy'abantu abande bari kunyomoro batigira abande batorekire because intune nchiri dokora n'ibintu binde bingi. Ono igani ko tore YouTube live. Abo igo kurandiko go chaka na koro kunto bekere live. Ekiagera gani ngosebon ndoli amo yesa biamono timu chochi ragira Spire Games welcome. Asante kwa wakati huu. Ningependa sasa kumuita mwenzetu Jared Nyabera na Jafeth Onchari kujeni mbele. Wale watu wote watoka Nairobi kama wako tafadhali mbele. Wale wote ambao wametoka kwa Rail wakuje mbele, wote kuja mbele ili muweze pia kupigwa picha. Tafadhali. Kujeni. Asante. Kujeni nyote hapa bonsi. Nalego saba bali baito baminto balega barayikaranza mwako mai. Barayikaranza. Bali baito banza aratiga narangeirie yo minto Jared nayo minto Jafet na bairi babo bonsi abako nabiara bonsi kuja mbele. Bali baminto bankala baro barayikaranza. Kanto maite na 20 Jared yo tolenda 20 p unatora Jared yo toleka bono Jared no bwateke barua yo kobeka chikuruku mbalimbali ba kwebicha gwangu tafadhali. Asante. Biamono sini baga baga mimure kati tuma abairi nabasani abairi ni jama na sugocha abaiga futbali andate gocha muigure munakirogo munangire ichukumwe ndito mulene abotukunye na nje nabona gania asenye cho abamwangire mutwa nje nabona gania abamwangire jerea igere kipindi keto bono abakoba nibara ata maifata nunara abamwabo nabasani turu Nairobi bara na familia nanenero bono igombo chaka munya kirogo uyo gutangana ahera gusuka motu
maifata ibero era chiche mutwe alafu tumaikonyora erenero go introduce baria atanabo nimbwate ndugu yane Chafet igaya nchomotwa tenena Chafet na nche nigotole twins na keki kikero kende batu bekera Chafet na wate family igo nere Chafet na familia Chafet na bali mwacha ase Chafet minchune nyumutwa kaimu abana ya asante sogocha kaimu baka okay bono Chafet kwa nango bakugwe sauti Biamono Chafet ukwanile tiganko kwa aya biamono bono Chafet abo wikaras tiganchiche oyengere maifata ibilo ere tkomwe ere ikipindiki kwani kama sangre mwezi mmoja grupu ya mulo tena lakini kuikante na kuyeweka hilo ina kutaka kwanza wali wakurukara ile mito yani walisemoke wasikuja kusia once pia walisemoke kuja kusia Kalau aku nak bosan di studio, bosan di kantor, di muka. Kalau aku buat ya, kalau suka aku kena kusia, ada orang yang mau ke. Abantu kora abana njona bose njota inju twa kuchibicha nayo era busiaga nana ngoma era saru terima sangre kano imbale na base kuwe bami imbale baswa twa muawo na kusira njwango mojo saru terima sangre kano mogendo muy carnosa ono chiche
abamura bamwa Nyagusira sukagoje gusira mwana uri okoroka Nyagusira kasi injusi atwakora lima kati na wami Sabu tiriuno sangre kano moyenda moikaransa mbale abakoyo ye Nyagusira abakoyo ye Nyagusira musangere kano mulira na mekaranza mbale batigaire abantu ko bali bane kwa mchiwango Sabi tiri musangere kano na moikaranza ngole ngeti mwe tikorti dosa abu manye tasama isana na bakoli wanonda teba ingana lisini jetu watu mama na mama kwa sababu kwa na mama na mange ngonda twala mayanda bashia na yone rajite na nyuki kana karibu na kule aja konde rajini gari kwa kuruelie ndemoyoni Tujenda kachile tuanche na singa sana ama kweli anawa iwo witu tuyali kaniweche sama kweli yake aratoka na yake arako gani tiani alijikanya kwa mwana Yamana si introduction wa kodi ababati gaire na wacha kukwana lakini nangu kwana timu cha Central Twins mwana komenyete Nairobi kule nabona nkugania mukacho Nairobi na mugocha mutwa onye komenyete Nairobi abagocha na wana basabiri moche tukoorera ni introduction hiyo muna mwikire kuiwa narangire team Nchari Platehane anenga batebine Rhetorical Twins familia yake kwenye pale kale ona abakiwa ndio gocha tiga ne kata ai ande na bakwa ni bibia awali wake kulinda bona tolini familia anaenga abandi njira wale ngondara mwani wagara bakwani
Stephen Gara wakon kubagwani mwezi mbimori Tonsingu mwa gubaligania sono sange rekanwanti amutore Nondoro wa kibiri ko bosi yangu nale gai ya mano chafet no karansa amo go karansa iga mutuntore na wasani na ande bali bamete Nairobi lakini na nkugania ni Montara chali semenyete pipeline mbali bamenyete chipati cha Nairobi tigana ro bairi bakabakwani alafu Mwisho nikisema pole sana kwa yale ambayo yametendeka. Wakati tuliongea, wakati imetendeka, tulikuwa na huzuni sana kwa yale ambayo yametendeka. Tunajua mama huanga ndio wanashikilia familia, kwa hivyo mama akiacha watoto wakiwa bado wadogo, kuna changamoto kubwa sana. Hapa niko nyumbani, naona pia mama amekuja mbele. Acha nitampatia Sirusi aseme kitu alafu nitamaliza. Awakwani naende biyamale njena kuana kale ya wana wakwane biyamala sumu sangerikani. Wacha basi sisi zote tukue tayari kushukuru Mungu bila inanifanya sababu hatujui siku yetu itakuwa lini. Heri tuende saa zile tumejua Yesu, si saa zile tumepotea na vitu za dunia. Mbarikiwe nyote kwa nyumbani na asante kwa kuja. Niko hivi lakini niko salama. Kwa jina nikuru Miriam Kimutu Atandi Areva Ndiamana. Mwana matangi. So Jared, kuna David, Sarah, Esther wametuma rambirambi zao kuambia pole na tuko nanyi. Mungu azidi kuwabariki. Asante sana kwa introduction hiyo akodile. Ana tuatiga ile ase party ya asemenyete pipeline twa abaiga bare magega ipo kujeni bele kidogo. Kinga kibaga siste gocha bana mpaso metena bana bande nabona nkugania bachemotu balia ase bana bagosoma nyabara iga mbali tumenyete na pipeline kero kene togoshiriki na togoshare ase bintu bingi na babarora mbia bache kwa hivyo kujeni mbele ndio mfanye introduction. Abande bale ngo lakini basukirake so bali baro na bakora introduction. Ningependa huyu amalizie, ningeanza na huyu aseme majina yake na kwa majina naitwa Frida Kaeke. Mimi ni the immediate neighbor wa Jared. So mimi nilikuja kumfariji. Tumeishi na Raeli kuanzia 2024 September. Na mimi vile nilimjua Raeli ni dada mwenye hana maneno. Haezi hana argument na mtu. Hata akisimama hapa leo mimi nitamtolea hiyo ushuhuda. Nimeishi na yeye, sijai kasirika na yeye. Nashindwa niseme nini but Mungu afariji watoto wake na familia yake. And please stand with Jared.
na Mungu awaongoze, msimamishe hiyo familia tafadhali. You have lost such a pillar, such a strong pillar, but God's time is the best. Mungu atatafuta vile atajaza hiyo pengo, ataiziba kwa namna yoyote. Ile kitu mimi naweza waomba ni, mnaona hao watoto, tafadhali ningewaomba, mimi ni mzazi, mnaweza niangalia hivi sijui mtafikiria aje, but I'm a mother of 3. Huyu ndiye last born wangu. Ile kitu nitawaomba tafadhali, mimi sio wa huku, kwetu ni Ukambani huko, lakini kuna dadangu ameoleka pale chini Virongo huko Motrimes. Ningewaomba msimame na hao watoto kwa namna yoyote ile. Vile wataomba usaidizi mwasaidie, na pia msisahau Jared, juu mkimsahau itakuwa ngumu kwake kugozota hao watoto. So I urge you kindly, msimame na hao watoto na Mungu atawaonekania tafadhali. Sisi tuliishi na Raeli, ni mtu mzuri, yani I don't know how I can describe her. Sijui hata kwa nini Mungu alimchukua, because the last moment akipitishwa aende hospitali, I was with her there outside. Sasa na mimi nitakosa maneno, lakini ile kitu nawaomba, msiachilie hii familia kuanguka. Msimame na Mogaka, na yeye asimame na watoto na Mogaka, na kuomba. Sisi wa mama tukiondoka huwa mnasahau watoto. Don't ever dare to do that, because God will curse you. Bibi yako alisimama na hao watoto, na wewe ukuwe strong, usimame na wao. Sawa? Asanteni. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ninaitwa Rachel Mweni. Mimi ni jirani ya Mogaka. Sina mengi ningeongea kuliko yale dada yangu ameshuhudiwa, iko hivyo. Kwa hivyo wacha niwaachie hapo, muwe na wakati mwema. Praise God. Kwa majina naitwa Angela. Kwetu ni kule Siaya. Kwa sasa nimetoka Nairobi. Nimeleta rambirambi zangu kwa familia ya Mogaka. Poleni sana kwa kumpoteza mmoja wenu, na Mungu awafariji. Asanteni. Ambapo ni mwanzi mbeyamole. Samani tangu kujosha mwanja kumya kwe. Wale friends tunafanya pia biashara pamoja. Sawa, asante. Yes. Ni uchungu sana. Ni uchungu na ni uchungu. Kwa majina ni John Mkenge Osama Ndau. Ingere Nyangoso hoteli Takani. Abi mwaseito mwangiboire, lakini asiamenya tase miaka zaidi ya 10 Nairobi. Na menye na Mogaka sama tukataka make pamoja na wao tukirai na bana morocha ama sabongo basabana arenga kaki tuika bana weganye bono inga Jared kama itikeni yose, lakini una mogo soka moko na mwezi Idiari nyomba gari yako tikotaka kuboringa mama nani yanakuja kuchua yenyewe gari ya yuko. Tafadhali na waomba tu tusikane pamoja kama mandugu na dada, tusaidia watoto kwa njia yote vile. Okay, tulikaa Nairobi na majirani, tukasema hawa watoto ni wadogo na wanaenda shule.
tukasema tutakaa tu tungoje mpaka the last minute tukuje kuambia Mwaka pole. Tukasema hapana. Tukasema wacha tuseme kila mtu atupee ambao tusaidie watoto waende shule. Tulijaribu mara venye tulijaribu na Mungu akatuonekania ile kidogo tulipata, tungeomba isaidia watoto kama school fees. So sina mengi ya kusema. Jared, mimi namjua kama babangu. Tunakaa na yeye plot moja. Tafadhali na waomba kwa heshima yenu, msaidia watoto mahali penye mnaweza na Mungu atawabariki. Okay, tulikaa tukafanikiwa kupata 28,000 na Mungu atawasaidia. Naweza confirm kuna ingine nimekuwekea kwa simu. So naomba Mungu awabariki sana sana na sana. Kuna wengi wote tulikuwa nao but ni kama wametoka kidogo. Tulikuwa watu kama 6 hivi. Masaba kama siyuko long. Kwa hivyo I hope tuko sawa. Mungu atawasaidia kwa kila jambo. Amen. Asante sana kwa introduction. Kwa hivyo nitaomba mketi. Mahali tumefaki ni wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Timu yetu warengenero kindly Mchumoto. Friends welfare team Kerera, karibu. Yes. Inje asamarita ngorugwa Ehud Mugaka Mayoyo. Ngere yeseremoni ari nyamanengo twasomete na Delphi twakora 2021. Kero twakorite school bali bake bakwenda barasira ndolo kujitwanyorana. Twafomo welfare tukeruka abasani erinde twakonyana ekero twanyorira obokomo. No ture abana around 140 something litokonya nekero twanyorero bokomo. The welfare itontwe bangete kerawa sisters siriti mamu mwabo na into twateba tigatoika tumwa pole tumoremi asingi nchakorera mamu mwabo. Nabo igo nandi ngobore abana bari mwasometekerera kindly to join erinde torose welfare yebe nene kabisa no kero twakorera masomo tumera niska twakonyana kero twanyorire mechamba tute family Mwaka pole abana aba bakini baba banta banene wete nenere na ena leko bomoko nga wa support ya abana aba. To my sister Delvin, since you are the first born inchibune chairman yao ande buno musani o egentunda akogale obe mamu mwaba abana abami kero muchando obere nande bakuricha utibagote mami na ebono bagochuka mama na abana abana barabo bagosuke obakini you are the first born mukine bya ntubate basha yae toko mwakando erinde ekera kunya kulira mamu mwao nere ali atalire mono chikuyelie basha oteba yaya tigandeme neba mamu chire erinde tokine na abana bamindo tingo chikuwa baba kwana mabaga ene timu ya kirera naga nyumuko ne musangero koyiga biyama kana saba koni no turam biyama same introduction. Now okay, now mo asante kete. Kono
nere family ya Rael tigamaiza abona kogania chakere uyu romonene teberire tamwiwe sauti yaye na mangana mengi turiwenda mstuta Kuwa kweni mwesingu ya mko watoto alikumbe sati zote. Ncheko kweni mbiamba samarita mada Hatujambo tena. Kwa majina naitwa Masi Useme. Mimi ndio mtadwa nataka kusema asante. Oyo iga koruka Hudson ogaka igare credit tu asante se ayimwara dige pana tikante bega na Rael iga wara sichinga kichinge actually iga chaka mumutini ulio saba ulinge tarehe moja akaba ukorwara na akaba ukoenda chini daktari echa attended ko nasa ikareka tarehe 31 mutinyo akaba gutunyora igora iri kurumaiga tabwatu mchandonde monene kutatika rende ngetiyo ali atoge torwali abwate pressure na abwate sukari fone bine byari ngabonekitari bari kumushkurikira asoko muweni na ngira nilingambi yamana simwensi bali mwategete pati kumusi gotosira asichinga kicho kubwa manasa banekitari sinsabe chicho mbashukurite abaravo nabutoka bayirane limpya mano kegero ku nakukua abete enkaki yani okugani kwarai naende natemete kuba kwalera bake kubayirane limpya mano aso wenge na irene limpya mano tigangira nilibageri ase manyakero asante. Asante sana. Balenga wako kanalia familia ya Richa na ya Vera ya mono kile kia Valentine kanene tima etio sema mumu abase karansi ni mwali konda kwane mabina Agnes da kwali kondo no kwana buno karansi ta to ruwa na bogocha good sawa tigache gocha kwane to kolege pindi eke Elinde kuna mwachi chaiga mweguro ko ganikora se familia mukoroche ndo sawa Nyasaye muendelee kukaa yote asitoke tusikie mahubiri tusangelie rongoli na abara ibaitu mbaro bakwane tumye kogenda Nyasaye werumia ngaya lyo bali amesire mburateyo Nyasaye werumia nere abanchire ngamatanga yaba matoera kuna matoera tego onagania mongino wese ngencho nere ngokunya gukwana abana abaye tiganera kwanlinga nelimo inde togende stekwende Onya banke mura kwana abona kumiringa orende togotene nakomo dochenga kundi yendecha kundangi ona rende chimono no gotera ngote ntara kwana iguru ya Raeli 323 Yesu no musandi mutara taka bali bamanye togotero kuntwa abana ba Nyasaye bali bamanye togotero Timonte Eresi Tani Wednesday Mbake Mbake abana bambizi abana
Yesu nomo sanyo nare nerebionsa sinde 323. Yesu nomo sanyo nare nerebionsa sinde senkoro yane na buete mosi nera emunege sija yelingo kasende lengane kesi bigwendo monima so abana baiga tato mwaboga batwete barabake batabumbire gota gota morote munasi baike onye kuwayebire abana bandi bakwete Rita Tinameri mochokorone uyo tarisi ono nande babwatiri kwenye tindale rankore umwana nora kwenye bairi mbaracha bate batwe pole baere ono naendera elio kubwati raeliga amenyete Nairobi abana babaye tibamanyete mwabo umwane bakorararia ekero bari basoma aigakerera raeli kagocha chokoni ario doruga twarageroboka tare tirimo na bagete siminga ebintu mbiya birega bunyombo se byaibiri agateba tindaji korora ngayokorara ngaya yanchenda ali chebweka abana go bari kwanganga dokogenda ntuto bwateru onora edina kagirete nebe gamuna ya beire abana bamito abana bane banyanchete bonsi paka bachukuru naliko barangiria iga bonsi nabo mwaliko barora bakoyeria mariga ono chitakana cha beire Nyasao ito Kongo teba ngaki Ganya kire bose
bono abane ngo nakongwani barenga ayibungu yori yaya oyo no mwana omuntu nera tirara kwani ndra sama we wairira buya oyo nkolera kolera no kirene na ya musapotiga base muro cha kana wata mayanda ina droga kwa mpaka abantu bakadumu kwani ayi una mereti ani asa kamerani ubona tena saa Johnson mwana ono mwigo kwana Charles Nero monene mwana onde nale Botswana okoro kuchoni omboga choni na otore komase ebirengera lyo kolende igara no murige ya Rusia bate pole rende bate na sai tigabarae no mwana marehemu na ngakarare nere okurukusonia na sai tigabarende abana banyabera tigabamo babo ovolemu barocha yale piyaman kwa sai naro no kwa Bakwani wairire beya wana twasere kebindige kanisa abadikoni n'abadikonesi bensi bari gati yeto batene nango abadikonesi n'abadikoni mbaro batene ba kwibigichega okora na mama okora ye saruti mwanda moy kanasi koraiga wali masangre barimbi yamana sana abalisi mwensi mole gati yaito inchina inwe mwa kwepigicha abalisi mwensi mole gati yaito incho ba mwa rusi kwepigicha yemo egere Abalisia koraiga wani musangire kano biyamana sana bona sisi jinsi jigango chikorangaria ya mentor tos party wala secretary we station egere atwaliganire morandi muri sito we station alafu atwaliganire morandi nyamono Mulisia ono na mwate buchegere chise cha bene tukugurira Nyasaye ekwara byonsi na byete lakini Nyasaye kalitenewe kana kare yone nikinyara to kwana igo
endigetie toire birengera litwensi agara tuyuguringana Nyasaye ase bari munya okwana tiganya saba konye muyengora n'abami tori mare ko nichibicha na basoro ndi mwari kwirita kankeiga agara tuyuguringana Nyasaye kurwa mugendere kwana asa marita nchengoro kwenda Josephat Machuka umurisi akuruke mu central ane no murai West Station yite kuriyondonga uno mo secretary ane kene family ni nyama yetu bia yego twasabi na bo semana yo Nyasaye yore ni Nyasaye tigabale mimi na baba kwana kene na wera magomba manene onye twari ngina ngosabira tole family ne family takire sabiwe igo twensi ntokoreri bagato sabire family bia mona senjo muitabira dire igo bono tigaturuchinga kinyororo egere Nyasaye kwane amana intwe ono tarare murandia ugotwari ngere Nyasaye oyo omo bogwe family aiga mo na Ridia asore tenena ni garu murai West Station itori gere nene ege ko gara twara na wikana itu to chitaba mana barabo egere to bali mwetera asire Nyasaye mo ngori nchugo cha bosio nabo igora baraibane ba West Station na ariko basaba mu minyoke go icha egere to akwibicha korotorete oyo gutukwanira baraibane West Station banya bari baga narura mu na Susan basimo kurunya bisabo nabo igona mu na Churia Machoka nere kurwa taracha nabo igona mu radio ito twachite mono kurukuna Simeon nere nigo maseti nere nigarure kurubirongo nabo igona Gripat nere kurunyangorora iga baranyaba nabaterete station yana sana ibwari tanganya riba chache ngima ono nari ko ira chinga kichiga twakwebicha tokorogo saba korotumye kwarigania umusobo Nyasaye nabo igona mu na Rebecca numurayari station karibu sana baba igo twensi ngo twaretera magomba itogo cha sengeyega egere yamona sana mura iridia ngawa ntamine family yayo mwako kwale wichaiga twakira niwe bicha na murabe complete ekora tukubwatira na asobo koreri mwako iridia kumulisiale nande egene family yega bamuro gitenya sana anga bana bomomna ange bonsi yora bakoreri nande se capacity yo bolisia asinye chokorandi enchiri yore ni Nyasaye yabasin walisi bali bomomna mwari gocha igale bitwakira niwe bicha na barayiba ni station rodi osinye ligwanchi gocha iga ebiche na beko binyenye nchenene nande paso okoro burandi abarorani abana bomomna mwari gocha imete mwarosire Nyasaye yaba echimburu chinga kichiga cy'obukendu kyara mwiso ne ari twaro iga samaranga bunaya igore ndi Nyasaye tiga intervene asamanganaya egera aba ichinguru na tumanye na ubugima mboro bwetani mbera bya mona sana bararora abana bakasana ba Madam Ryan Nyasaye tiga bakini kyara nyora mbono ubugima bwa chakire kini Yesu naro bya mona sana osoba Nyasaye ono ntote tukwana mangana mangewetaniga tigatora abakorera gatukwana ni aserteri yage stoganirie family kwana yesasibiwe ono nyanchirenge omoreyo ito nero go represent egera ameke statement koroato korro saba egera turakorera omoreyo Simon yore obusko obusio ne yora rekane Asante secretary Menje tigangiriri bageli representative komati station asogoteba ngorase family ya kirimono uno mongina kwanira iga ana magomba manene but Nyasaye narawea ntogoteba ngatamanyeti namanyete mongina tigira Nyasaye gwatera ngano mosani wale na indeed Yesu no mosani nigo Nyasaye tigabakonye twasabeire abana aba tata bw'ekintakana abarende bakine
insi yo mugako yo tubwati omwanchi waye barenga bagate banganya site gakora manganaye bia muno ono ya tete ko sawa then the pastor for the sermon. Ebuna tuombe. Tata Nyasaye ikine chinga gitu akorangeri ekyagero tata no manye tenkeye na no mayete buna bamege gitasi chinkoro barire matuka mange lakini Nyasaye no mayete gekogero kururibaga omwana ona reta somo saraba Eloi sabagitani tata onanga kiwantiga asenge njobwanjane wao watu anjete ile twabibibe ono korumwanja kwao ase familia yega muna ya tigiruga bya muna asomo sangrekana abaru chinse munye chinse na bande twara bamenyete na charity in Nairobi ono karayo mo Nyasaye asenje ndeyons asire mwana bana abayiga ba charity twamuga ne iriya maya sorogendo ruiga atali no mwanchi oyo aso kwegena norete abasani aba tiganire baumera na senseri enya ekero traumera norro kero kurukurabe bono leto musombo mo director of station body kabratemo pastor agaragora taringana liao rimia abana batwani umugako yo yamia ginakora abana ne family ngima ya mugaka ya beire go chandika ne kanisa ya kirera main amuneti zikengema amuneti station yons twasabiri sata konya ono tarawanja manene moebereria asomo ikoma chanu edago itabe ekiagera nogane dikero monta so gutubolia twasabira ya siritalia Yesu yoromobori ito amen. Thank you so much. Tigande atomo pastor ito. Pastor, come over. Oyom pastor Bolika Pratemo, Nero Tenete Station, Togo Ikananza Koma, 6 hour the conference, Kowaki Station ye. Nero Tenetava pastor, Najenga Tenrava Christo. Nere, Chosiga, Nasile Tise. I think Motini Tora pastor. Take a heart. Egerore Miavaiga. Kenaya nkwale mewa tuachaka ande Nyasaye tigago kwani ole teligali yao ya Nyasaye asoko liminke ya kirimono. God bless you. Thank you. Bienvenido. Tiamba kwa ni bintu mwensi korango iga tukutane hewani zote. Asante. Tiandente ngora singinchia Lydia kiagera nere wikaranzase mukutano itu na saba siriki na bairi awasani and all of you Nyasaye alentolemu aseke ono Mauricia tewa I lost my dad last month tukamutinde ka 22 actually wana jitasingi nchi kambi to oversee chikambi chiyerabuya ego nali ngoli with nabarandi but if this is God's call then let it be. Nyasaye ominoli nara kwa na mayenda manene nga asirinora moisonde ya panyabairi mbara kubura wocha andeli yaga nyinde bache ndo nyolere nga rairi nere tochire nda basani bachira bao nyera itiwa inde mongina tero mo Kristo ndo maetenga tuensipi ngokutoli otwaro bole mwasi Yesu kadi mwani ngane mwayenke elindelio mbasabe abana bali mara batigara bonori ogiredi tu uyora lenga Nyasaye na konye olweli bwe mo sisa no sikomi elinda somere itakuwa ni baraka kwako
na bombwata osemelinga nditeyo kuimoka asingi tutagete gosoma ikibungo nabara nyore ikibunge ginagigo chakabe kyo mwario ogotegerera ande utimoke igo karuri baga natua tegerera mwakona buya karuri wa when the time comes to speak to God nasigo tigansome ikibungo ekemwega tutosoma ekekabere tusiga kibunge getangani Biblia yote yabasi kitabu yokunganya inye kibungo ya kabiri nabusoma kitabu cha Kutoka 4 ama sura ya 4 mstari wa 2 Mungu anamuuliza Musa ingi kiwati na tutatoka hapo pia tutatembea kitabu cha Yohana ya kwanza sura ya 5 mstari wa 12 na tutasoma naye igo muri wasome kigitanga ikioro na bamasoma kuri mutwane Eliya sai akabori Musa ninkiyekyo obwate asokologo kwao Musa agatebi Nyasaye n'enyimbo amina ngimurwete Musa abwate ndangondora abaga babwate enyimbo goche bari gosimisi aro bindombo yamo na sa ngibona mo gosimisi akambo yamo ngimo gosimisi nyimbo ngachukuchukuchu era abakungu bayiru chinyimbo bangina mbiyamo nyimbo ne yakimo gosimisi nakiwadama ndena haro obwadeli chi uli nyimbo ndiri eo kole natogo nole no mana gatoko enyimbo ego sire togo awolio abanima yitenga abantu abange babule naye n'obwateke igo bono nyamusira buyamo namanyire ngaho moigule eke busi enyimbo ya rutu elinda baga bakolerendo mbaga bonse bali utale nyimbo balenga bali utale barabia muri oroji ke busi bale bali utale nyimbo barabiosi bausi mbaya igotisi getinga bausi moyo twake ira sunguma kemungo ya kale Yohana yeli tangani sana fungu lake la 12 ulioso Biblia inasema kwamba aliye na Yesu amepata uzima wa milele naye ambaye hana Yesu hana uzima wa milele Biyama natusiko shikie mkunda watu kuigera tukuli tusare Nyasaye, the hour has come that I want you to speak to us through these 2 verses that we have read. Mungu nena nasi maana siku hii ya leo tunahitaji kukuona jinsi ulivyo. Umeona ni vema nisimame kama chombo kuleta neno lako. Speak to us, God, that we may see you in this hour. Abana baba kiruna makweli mwaka Jared na abana bae esao ito kwana mona barabuo elinde libakorore no nyine kero barasi liyanda inene bunere na kubosa bano kwihe na sirikira Yesu mutore amen nalo batebanga bagaka bange ebintumbira bagutwara asubugimo ekemo kyabo abagaka bakoye gutwara bona Biblia yateba ni inyimbo endo yakabere ngimorenga abakunga bakabutwara ndobere musacha nkiako kuri musacha cyawutwara na mbere mukungu koradiye ko endo yakabere ngabutwara mukungu kali boy ando makabona
ekere tukigonya gutambi kona gukea gucimaega uchurie nduki uchurie gosi nari boy ekera agenderete kona kugenda guchibucio onyora maisa achagire gukengana inkia uchurie birore aba kebintu nebingi tubwate wetanye birasumube nebintu ebingi igo bigusya ekero gwasiri unabona abalaka na wawatirwe imibondo usema abalaka nabo babwata abana asichinka otatigatari babo abana nabam abamungi akambiye muri tona weyage kunga no bwato mwana wasomete oyo wasomete ningo ngine ekyagera ekero bakunyura utoma jirayas ngona utomera ngori waka ne fees musaza mwa kwa gani wana ara garago chigo tumu kise go tomera wetera sana yana ruruwe omogachi bago tomera tresa ra maragendo oli si elino bago batega tobore kenyama elino bago maragendo na bero go maene obori moto emine tigo babara ora iweito wara tekera abantu bachitisi ono mondo manyiro kolende kaniko no mongina ona no tewa gutumira jibes ebara gutumira 500 gusiri lakini ginato mure 50 no nebi iki agore bituma agore gerege elino kalendo ayo gutumira credit awo gosamba zero yendo ye credit uno ma elino una comero kuna kuragirwa ndo wari nabana bayesana igasubugi mu babaka abange nataka nkuwa na inu asensi engage kwa lengo mwaka kwa wade chinguru ndiyo tare njimbo bokonyora gwatwa liro kugurwa gatatu igo chinguru cha marenda cyari na hindi bokogenderera ukibosyo bokonyora maisa achagira komentwa ibirore igonga mayoro jibisi ngoli mochi ikera igo guchagira kuri mama goro amana kuri mama goko ori mama isi nganonye koro naboro kuri tabole tindu tuyo esa agende mongita sinyina tewa igaba gaba minta sari mo ikirasi kangiyo gobeke ibirore buno mwakoria nariko basora mo babororo wasi ngakiyo botindi ya korete gendo iri kwari goje gotindire yimbo se ari uko norogondo iri ndabantu bakoragendo bayiruka era kimuse ngube kuri birayo je toraitwa anchana inyimbo nya korete mbere mo orayi wa koragendo okaere ri umuntu ndegete noyo kware ndino mwanji wonyo uri moyo igo biri tubwate twirendere tabagaka ona simia ke ya baka bambatebi menye ko bwato mugono genda orokeria abana babo urujira tokorara bose twatiye michigo sare yebo menye ko bwate kendo gore tebore mane abaka bandu mane bagore tambali moisiko lakini tawo koro kinamba na sukuri mbonde bokani ekerawo kwa na mali maya marendo akwa niche yasabe niche ngichagorendo cyasira abantu bandi bayibakuru ibingi bakoragenda bakonye kundiga abana baye bacandite n'abantu benga bacandite igabaga nyesaye gakoranga limusa omotebia nimbwate mirimo ngokoa limusa rangira tu myaka irenga bwato myaka 53 waka bali kama gireta manini ga waka bali bata manini ngibe ondinara igondo bada baga tubwada basa uze wan tubwada bandu abasa igaba kabamye katamanini bari ko yigete eri nabajo bari imbere moya nyasaye bono tibayo inali ukwanira engane yigori yabaraka Musa akarangiriwa ayiwe imbere mu yokora abantu yakoiwa nyuma karangiri tukabate myaka 40 ari Misiri yasaka murangeria akamane Musa nikane cyabane imbere mu yugo cyotoria abana ba Israeli Musa akayimuka n'orogondo
mwende bitakorete agachaka bono kura abantu n'igikuba yaringe mwana jeshi akamugora ikinguru cyose cy'ubusigari agachaka kurwanesiye ekarayo itangira nganyoro mu ikibitero mu buito mu Israeli byamakorera omenye tasinge cyangwa n'ikinguru akayimukyo umutabone muzi nyawadangwe inyamwage nani yimabwa iga imugitirimo na twa egera ko nyururi okorere okule abaka barara ikinkana babwate myaka ere myaka 80 ndo wana iki babwate abaka abaitire experience bachandikira sogimo barimo kiroro gondo bakarwa barenda bono chinguru cyane batari mpaka barasi bawutukana niwe onye bari kunyoma banyomera nyara bakungu bose nane bono babarasi bono isabu ya bakungu tei sabu ya besagiriana hiyo sabu ya okora binto yari hao wasi wako tayari kuongoza familia iwo walitoraba abatogate miaka 40 na 50 na 60 tuwana ini onye kene kuwata bamura banyomire okorwa ogendo bo muororo nali oramenya matukali naki omwa comment okoimo kiorondo mpanyororo nyituko bagorwa mpanyororo nginka yabarendo yabaguki eito bagorwe osiba bagoreka yani batigora eito chandeke osika yagorendo entere ya sai agorangire Musa alinyora sabatiete abantu banyasa isesemu we nyasa akorangiria basanja mora abandi muwane gukikanisa abandi muwane gusaba abandi turi kunyora abandi kwari yetimemo wayana abakungu baseresere mbaka rero tukwana kunyora mu basegande asekane tuiranenka tokonye chinka chitu turudi nyumbani abama wasomia abana babakungu bana baburaka bane ngo bakonye ne musigo nibono bakonye umuntu wati uyo bana bakonye uyo hapana ni wakati wa kurudi wapi wakati wa kurudi nyumbani ekero yasawa te Musa the time has come ndage toiraneka ngotome ochoneta abantu bana musoma tayi ngoma yeteche imyaka yo kwanige ichibiti yaerekana emyaka nabwane chinguru yagarere yereka emyaka yokore bindebi yarire timbu ati naende chinguru mwijo okora gendo mwijo okora gasi one kerachaka kuragani nyasaka manya ngabono mwisani bono wakore gendo mwisani abana banyasa nari kuja gosorra basacha abamura yasawo konye wenyora abana bawe wiranenka onye kubwato mukungu okorendo wenyora omwancho onye kindi kiri kwako bakorera sama tukaya make obakorera utarakora gendo utararwo obatire gento bara inyore ingatana na akorera gendo na ringeo mwete ko babobe ekero kora genda matanga koiwa bakungu bakorera umade ino mwana bategere bintu bikukwana kero bakorera toko iwo muntu ukorera kwaranga na magomba akobo nabakolengere aga ujotegere ari mwana hata ujotegere uko iwa bande kurade yabugire baraki ikange tolera bategere iwa magana bandora ndiye bagukwana kurwa sukuri bakonyoro muntu kuranga mtu abwate kende ngomba abwate semba abwate musacha mtu abwate kende yani tintage tiko genda singi gise chaga ndatakale mwende mwachi kubora mwate gachinke usikize abaga kabanya sana. God needs men abasacha batere ina sekene na ene bakorera Nyasaye ne abachinka ne bandos tuli tayari kumutumikia nani? Yesu.
lakini asinge chibi bitano bitu cyane te bunabagaka abikogera none nasuri utari kogenderera buhu na mbeyemo utaisanika wakateba ngamina wase tuseme amina ogo isanika ndubone ngana kia waga nanda yonki uisanika uisanika niki uisanika niki uisanika niki moji gwetera kinya waga uisanika niki onye kobwato mukungu utari okurugira isanika ngangu abanda geke kwanyome onye kobwato mukungu ni isiara isanika naki ngwere isiara onye kobwata abana machara isanika naki ngwata machara onye kwati tubone mugochya zero tari kwa minaga isanika na tubwati ento tubwati bone onye wasomete isanika naki wasome wale oli bono jabane school kubaro jaitete lero tina yarana yarale wasome kutransit mwende roboro road lakini seita gumbaro tebange abaka bamito kinangi cyo gutara no konyomara ncyamara tegendo ncyarete onye tubwati cyise cyo wanje mukungu yo tikarete no nyaberigo worolio ngogendole nime cyane ndenge isanika n'ibintu byakorerendo bikira abakambale bakabona bakuri umwana mumura base buyamol bakarero wayigire 67 nayo umwana mumura wandike naye ngo liyo muswati okonyora abana balindeke abamura indiyo wacha gukora konyora abana bamura kawo ile school mpaka sio kukora ngo semi linganisha njoro cyo wacha gukora umwana wibinde arende ibinde njoro wacha gukora konya isanika kanyasa kwa abaiseke niba bakonyora abana 21 ndo wana ingiwe to kulia senami ukulia kamura elinde kaja kuwagire kamago elinde kaja kuwagire utagire kamago to tineka notinde ko so tineka notinde ekero wagiro goje giro so gojizi tidamanya risaba tuisanike asibirinya sato ira azigendo ki asubugimo wase toseka na shamba ulilo nara ogo boronya saa kwere isanikano maro no tema kwenye gusukia to koragendo to wisana isanikane chibebe echabe toro na bamino usine gisokoro chakoragendo chachi isanika ne bitaba no yasa obwate chireza chingo bwata se ikiganda ko sasenka enibelie ngo bwate tosheka nayo maana usiko tosheka utafungua milango ya shida neto isanika gotarore ngabono kwarasire goliyo mukungu amake oyorabe bono yoda utuliyo amake aye baleta ki korabara maisha okane ni birra baleta kumininga gale sore tani bijano tanya karo koira resiti ukale 70 dinero ujeri siti ya 11 lakini nyoko yandiwo ko yandiwo paka etairi tiarenchira aga moja mukana lere wanga lero naba buke muraje mulenga lenga lere naba buke lakini wazi tutosheke tuisanike nagendoke n'ubuyimo bastoikire obwaro watembere kuru wakayibole twe isanika ngemeremo wakore nonenka ya isanire namba yende anjira nange miaka yakorera gendo emiaka yangire isanika nge miaka yakorera gendo yangire lakini ada yogorojo utagire nyimbo bogotiri bogojimande gojimoino amabora kwanga amabokanga omogongo wanga omutu wanga kire gendo yangire ono bokobori ubune esaduki ose nikere gojisiko naene bakorenda nabo baranje bakwandikira omugaso ose bakwandikira ekiriri nabo babwanya bakwanire kuri omugaso ose bakoba gutigo nabo babatokobwa bakwayero ngoli ose bakwaye turungi dowane matuka ya itabera nange miaka ya korendo miaka imeenda yewa na waka itabera nange miaka na maisha imefanya nini imeenda
Ewa. Iyo goitabera na igonge miaka ya beire tugoja kona waka time tumumwame akine kitu kienda weka rengi. Lakini waka mbata gitimo tuyo chinchi. Ngo bayiwe turabe. Orabe? Oh. Ai tuma ni ngirese mata. Waka mbata gitu kiera we. Mbata gitu menyena ki. Iya gere kora waka kawe makiwa no makoreka. Mwago tulisi mwakuli. Nyibono makoreka mwago tosi mwako. Lakini Biblia manya konte binge kere tukia arabire nkiye minute. Ono kwa Siria egugutwa yobogaka wabeke choke mwa. Igongo itabera no ni miaka yachi. Turuita. Negire miaka yachi abagaka abana abamura bakinire uwo banyomire isandika ngabone miaka y'oburai na nite ucyase barabi. Yes, bena kubali. Egere miaka yawe yasukire abamura banyomire bono balikirwe bayiri baga bakabo semia. Be to them. Kabi kansira ikwaagendo. Ikwa wasemi mwako. Subakuru bosia ali asiri ogirire yona bujareya. Yona bujimaega asobategera mundrabara udiriena usaru ngujegete usege sike anyolege wa yako mwana ayekukararia. Nona baka batule kanisa barai enu nyu. Dai miaka ko yachire koragentoki. Itabera. Sigaba sae raba kabake bahoro kernie meremo eline liba rababa koragentoki. Babu atememe ekero wocha gukwa wocha goterero. Modrato ko. Kaudo. Iwo waze asinge nchu yote aranjare muzewa my brother. Kungo kwa na yongo kwa na with a lot of experience. To one in my brother. Yes. I don't know how to do it. Don't worry. Utatie ngane ya watewanga pole, tuwezi kuitama, mtu asikwambie pole. Na hilo tikamate ekero monda kweru tuwaswa na made pole. No made na pole ko mumutu. Ya tuwaswa na made pole. Pole tuta iko pole. Ikegera pole, ilikuira nikeni ya komenturu. Ujiro ikaraso na como ndaiwa materinga isainaro. Usomo sabi. Towana lakini neno pole ili linachanganya akili. Niyo chana mona sibiranga ryo kwere. Mwako ulitawana ki miaka inaendelea kwenda. Kwa kuna David Avan. Aitu itabaranga miaka na kwale ndo. Una kogendere musi wa kazi. Abana babwati yuro makana oyo musimi. Lakini abaswati aba Numuli anta manena mone. Mami kwa ina mu wamenyeduru mwako. Nitawaongelesha baadaye. Igo mwa itabera nawe matuka asukiri na ningona kugenda. Ya wanga ngitwate babintu bito tutwate bamye usimike ndio ndaka. Tuwana itabera nini miaka ya kore ndoki. Yairi. Namba yo mwali abaka ansange bintu tubwate ntoko ngene na biro byarelia. Saka kurubono koina na bike elindo twaro molembe aralia asenkoro wanje kubati sigari sato ena na ibero utirane ani wakwenda kujibusho ena ne yayamo batanga yanje mwambogolia karastaria iyo ebintu bitobwatesi tosheka nazo ekyaga sitogo kujibusho we must leave everything behind. Kega abana banyasa itobwate ebintu bachingia amalima nene chigari kirigendo maajabu ya hii dunia yote yatabaki hapa duniani. Mwana wanaka kwa nilaba waka inu mwaka yule wakumu. Inu mwaka yule. Wakome wa wayari yoni mwenye. Inu tema ingeri. Ke. Awa angina. Igu yudharata ya wabina kukitwa dage. Karibu na mwakani. Igu mwaya itaraya wani maka yao ininyesi. Iwa bakungwa isane kana ki wawete para bolo gade gomo gachonya lebe toshe kanapo nonya
no nyuma kuchari ya kulichi nyinge toshe kana hiyo ndogo. Ayanga kuibu mtu musiru kabisa. Isaneka. Tuwana na kinyaga. Abakubwa isaneka kwa rwete para etukitiera we digamo na kweli abako mwero robe n'ikisiriti para okoro kora masebusa. Kule kabisa. Yani changarawe ya mwanamke. Mtono kulie sigati na hiyo ile tutoreki. Kene ngeya bagora ya mwana nyita kama para yani Nuta mwenye mnakora lekana. Nuta wakire bichabuya. Umwana wo kuminga naye usirubuti. Ule kumeweza. Isane kaba kongwa. Dowane baragendo. Igo go ati yako no bana mune barara. Igo. Isaneka nyangu angu arwete nchera. Bono beke yanga wiya wowe tabantu babaragendo. Barangoyo no ngino nyale. Ugati litenya masika. As. Akina mama tawasheka na haya maisha. Ejere moko miaka basai michi bigini nona ndete kurumaya na no kuruzi. Ani we. Trake manyamu na kere wowe. Gogo rambo kere. Nangina. Uchonye dirimwa babangina baganda kangamwa konye. Kumaeta abaganda bali wikaraza pigipigi wachigozi kuna yinu muna chikali chumuna. Barabu maete bakwemere ngakiba bawikaraza kwa mosi uchese. Bona yuru chini miaka noka mwana yako ngole timo nya usungusa niko enda kwa kasi moja wiki. Bawe ngawasi encha. Kwe basi kwali uche onya waro itani uchimo ino. Asenge nyabano ebiazara yaya ndere binge kwewa. Mama tosheka maisha inapita. Obo saini kini kia na kibio para ebikwaru kabuna mauga. Kuwane ne byabangina. Nyibu baba. Na baibire doate bangi myaka ndiri ko ina mai. Oroje ko ko ibole tu no tako yekeya. Nonya. Tokunya. Yokoro chesure yo boshiko na ekona gotuguta maguta. Tuwane ekona gotuguta gendo. No yoma maiya dabarene. Nada go jaro kieni. No yesivia, no yeniarora tegumwenrapi. Obo yijana. Atwana mona batemba bosimbora baki. Hani urujo mwamete buya na ndoli para beauty. Wono karanga nyasa ko basere. Kango kwabo muso. Aki okora na indusiro bora butiri kuyani. Yo mami abangina batwanyi ometukale akugwa abamora. Na ndo bwatongole ndo yubutole imi to bazo kwero muta. Mama yale na ino makum kinate bya basaza naye kimanye na ki kende ngeyo oja warendo oja kuira injire imo chaita basaza baino kama tari no ko yete kurpara yani injira mo bajaite ko kwa baba tire ko baba no tabu tari ko tumiro ese tari ko enya na yora anji yoko mwali Pero tú le voy a pasar el turno. Baja ni mo vege ti chuni chi kanisa. Na hindi ba no mo vege ti mo yoka. Mo ako na akora ranjara ko mo dikones. Aba arpa ko kero morani obande okaita batimuko. Lakini yoge hayi. Oko mo rangoro ba no dolo ku ko mo le kwete. Tuli ba rawo sono mo. No yesa. Think twice. Oye teni umusacho yobosi ogorusire ti obosoku abande banyakwara diraki ekende banyakwara balende kwara butirasi ni abande bakumenyeka nonye wale busasura haye omwale ngaro montaja ubutagete noya arabate anondo tukatoyende kwale kurahara ebo jangali bono kolega value your husband ndobale nabakungwa roro musacha ubuno mondolege ndoki ubwenge chenera sogma bwa usimudharau tubaisa kumuchaya noyo watire noyo kali kunyara kolema nona abadali kunyara kolema kalema kalemire ona bali nagira bali ikiana makali tukoragira tushukuru kwa yote
ona alio moelio Biblia ya leo tewe batubwate ibintu byonse tuinyorenga wetani gutwara ibintu byensi wono nkiri nene mugwenerere gutwara abana ba Nyasaye imoyo ule no mwana nali nigenteke nene oyo ule na Yesu aliye na Mungu oyo ule na Yesu abana ba Nyasaye mnao nisikiza wono turatie byensi wono wetani ibintu ebi ekereke na se byonsi noyo mubwate ngo oyo mubwate Yesu soma bitwara soma reke Yesu na mama akimiteka Yohana yeli tangani sana kwa mwenye mwede wa haidu muta ngoli bako ngono mubwate buku mwere ni mwere mwasuruli tewa ndo tigiri baba soma ero yole no mwana nali no bugima noyo tabwati omwana onyasaye oyo tabwati kindi yose asubugimo na noina baba bintu bakoli chikura chiri buya lakini mutwaremo uwe na Yesu kwa maisha yako ikyagara nyuma y'ebintu ebyo ziko byarire ngurutolezeye toyetiye kunatwaye nyolete abana ba Nyasaye ona kurango teba uyole na Yesu onyolire gentekia asubugimo tema abana ba Nyasaye no tuli ku kanisa tema mono osome omuyitabe bwanje Kristo asubugimo omolemo bene obucha gokonya mwaka charete motebi agende kanisa iyo tu naenda abo mwege nwa asinyasa naja gosoranga tara nyoma boniga teneri bire cyabi bya tuturutuba bire cyagete nabantu bande batenga no cyonyali kora digo boke bagogo tiga umwana uyo moke yasama ko nyarabyuka tubone nabana ba Yasa mana mukungu onde bwesu ibole tuna mukungu omunde tata kora mukiria nakogokera omwana wo mukungu onde yana bade byekene ewa na abo mukristo li wochera sayid wonsi ni chinkondi kale ngete union aki mtakatifu wa mbingu lakini nyuma yaye wewe kumina nege koneta ni mukungu iyo ningeliomba tu Nyasaye asiri Jared arabyukia abana baye ujibusiga ono kurwa buliro lyo no tebanga ntokora tuli nyangu tutafanya hiyo maana nabake asaba kungu emiso nyoroyo mu bwanyita abana bo mukungu onde nege ndiuku asimi nyoroyo amokora bendo iyo kiminute bakungu bali ko bakara abantu badayiburiti onye bakuanga abaye kano yobati Tuwane iwo nabona ari uja gusabira cyane Nyasaye konyo mwaka urale mbere kobe sunteke ime robo kendu kwa niaba ya watoto wako ikije jiwa na uja gusa na bana bamoro muigure tato mini mweshimu na ndimo mubwatisi na ndimo uigure mondo netali oja gojara osimino forget na muntu ndetali oja kulengelera mama minoraeli utadia inwe so therefore mokole nsemo ino mubwatira nenu nabatawa nene I'm happy ngamole college sawa litobusawa udekiaro ono tara ko busawa ko mwe moko ngende kigo chaga tubikiro ko kiro mondo ubwatiri yan kokonyora tulikonyora yan ochana kusumbuka na ndimo toi namba bali bandi tokwa siringi toeki aye injuna ya saranzi reason giving Nyasaye yotokurwera abande bakolega ngatwasa biri kibesa matanga boire doje ngara to akoleta yabone etwa yakoleta mwali bantu barweti tobate ababucho monene buyabona tutati bo nitakana tutwabera banene lakini asimi nje mwana uliye mkuu Dowane nana ya huyu mtoto
ayanja ukiona utoe 500 kwa roho safi asengole irina nda usifikirie nga woko era jana ni atoli ngeze jina duruchi ni milioni 10 kuisa siuze asimani yeye ngejira mkole ndo wana ni kabisa igo ina aliko basora unapotoa woko lenta yetu na kole lenta nyareme utagituruere tusini abana ili Mungu awape nafasi ya kuendelea na hara kinilichitakana sana na wade school na leo so mjitakana free bora tibu ya ndio brandi na gonale kwa ila mono nilikuwa tu nasoma bure lakini asini nchi hiyo taende kole sema nene ya kusaidia huyo mtoto huyo tu ndio anahitaji wengine waketi pale kuna ya kiti hapa wewe unakaa hapa ndio wewe ya shika hii ndio mtu anapita usisumbuke na mimi napita pia ndio wana nje ndakere ujaka lakini kwa ndio pesa kwa nje pesa nje ndakere ujaka unandere ina ndio tangaza kangere ngatua ndio tangaza ndio wana Ichona baganga litanga nino mubata mayani baga koranjo leya baga bali baba gosi ina bayesi nije moko okay biyama na bayesi ni ko jikudu kuchimuri rata abaga ninjo mwaga be kugwiri tare once mwaga kugwiri tare baga bali once bara baba baba tare bichuka tusaidiane pero mondro mwa saidiane uyo mtoto aya injune kole ile aonya saa usini leo jioni hapa wazee tu nitaona vile mnatoa wazee na Mungu aliye juu anaona jinsi ambavyo tumemtolea huyu mtoto huyu peke yake ndiye tunafundisha wale wande na ambao tumekuja ndokeni tutaona vile itawasaidia wazee tu kwenye borongo sana ile usikae maana kesho na wao pia watahitaji bila wao kwangu wanahitaji kwenye borongo haya pe Obayebe kama biruru waba watige mae ayenchu. Njoo ninaleta bibi tunaleta tuende aleta weka. Maana hiyo pesa itabariki hiyo mtoto. Tunataka tusaidie kijana hata grade 2. Nikaawe ka grade 10. Nikaawe ka grade 12. Namba napeana mwenyewe. Namba napeana 0717. Hiyo napeana namba. Ije ngurue namba 0717. Ule ikao. Then 67 9947 ini ya Jared nikoiro na paka moire pakuigwe 0717 67 9947 aba muka nade aba nye Mungu atima abira inutiga kusabira na aba nikimaliza naombea wazee namba ninaendelea kurudia mami angalia hapo ndio hii nisikize vizuri wazee nikimaliza naombea wazee maana furaha ya kubariki watoto umwana onomo mura ni mtoto kuibara bamura na baisike lakini kwa ajili ya huyu kijana tusaidiane wasa na mimi nitoa yangu maana lazima tutasaidia huyu mtoto hivyo wazee tukaribie hawa kama wale taima gana waka bali wote wakuru wali tunashukuru maana Mungu amka waka bali manene basi ekeronta yende kuchinji uje asaba ngina nchembo yo mo basaba kama kuruchira yasa na wonta yende ko yo mo kuru asisi igo ntebigo abangi na mwezi abangi ndoli ba ngona mo ngate abakeyo kwibara mwana bana bakumba kwibara mwana ndimo kwibara John. John mara ile. Oyo ora agende naye nyore ngamami naye bagende mkwage. Oko genda busa nyora naye mami go bali sente kile kwa sani. Musike ndikiriwo. Tulingere. Toitera. Abangira bali ba Yesu ni chwasi Yesu. Wacha tu. Wacha ikae hivyo. Ngaya babeke hivyo. Weka hivyo jinsi tulivyo.
Abana wa Nyasaye tutoe kwa ajili ya huyu mtoto, tumtolee zote. Kwa baza huyu chanda na ile nguvu hadi kwa mia na rongewe zote tunatoa kwa ajili ya huyu mtoto. Bali batumwa ko balentande kirona kulira abanyina bali mwatumwa bolongo chambole. Lakini na leo sabana tusilete siasa. Abana leo sabana kolentande bali batumwa nimbaro cha service yane bali mwatumwa abanyina. Bega abanyina bomayene kamambi naye mambi onye turabekera ubuo naye mambi nobekeru inyora boiho abana ba Nyasaye onye omanyetenga naye nobekeru mani usetu akubekera igoro usetu akubekera lindeiga naye abana ba Nyasaye to batechibeso ireka ilindo tereka tinabura tekubwata na ole transport ya ibeka nikimaliza inafanya maombi kwa nando musaba mutara kwa hero nitaagenda bakungu bali bautama abakungu bali bakogenda utakosa baraka kubwa ukienda. Ibora aburwa masiri wazi leta ikianga nije kwate ufunguo wa ke mungongera abakungu bali babutude mungu batibora maisha ke mungongera kwaranga buyonga chikugura tima etesi kugura eropi ono ichangu buyike bugweke bwate busiri ma embali mulega usiri oseri ichangu ba ichangu buyike bugweke sowaza mchikugura maisha ichangu bocha nataka niwaombee mama mchaguzi bakungu banye tipe lino chekona mwacha bange na mwikaranzire pe na muramba muraba kungwa nikimaliza kwa maombi hata utajua kutoa Biyamane kiagara mwenda ndebuchi kimungongera gibuta kwatoko mubuko waneke bora sibuchi iyo funguo na ipeana bali batumwa imori bali batumwa ichwa tuibona nasi kibanda abange na moje ti ono ndagedesa birabange na bali batasha na bali baje abange na bali bakonyogera ne nakimwakora n'ingene ekora bashingi usikiga kelyo otegera ne oyo no murandi wobusa yo maana we ujui duwane yaba ona dia tebe ndagete wote bali bakibasa kibasungu wete kurajiti ibinde biti igo ndagete ko balinga na yobusa nase nginyo twese cyangwa kaleta kiri mcha ya karansa njoo bana bali na chari Jumara tena ile tara bale bako bayegi kucha soko. Ijua bali mwato mutwa. Ndagende ko ira 3 minutes. Ase bali mwato abantu murachana bagenda. Omwe musio ito na twara moko. Kale. Nuyo sina usule mungwe. Timanyiti buya usuna yete mungwe. Omwe musio ito Steve na chama. Steve na wa tamata. Bono, bali bara aspire ni one spiritual. Ndagende ko ba 2 minutes. Bali ba tumwa na bara aspire ngai ni bali. Utayotu. Kwa mmoja wataka ni bara ngiri. Ya wanalega. Hai watu. Biamono sokongoli wala jenguru kudef tinyanganyalu yobera kundukuru keseralia na tumwa numwe msie oyo banyerete mwakonde okorkuchoti ragira ogwe getoro kiae ndente gaiga na ara mone family agote bafore nonya gakarare tigongo na bakonya biamono getoro kiae tigakor motwali yako getoro uchialia biamono abantu ba Kristo tiganire libageli kubakwanya ngambi yamule nande nche Robert Obale wana letere pole yane na magomba manene to the family my brother Jared ne family ino yonsi ina chalinka muisonde tokakora masaba nyumba galia
na indere na bonarora erebia ingichego igo in person elindende tamagomba na bene igonacha because of two reasons. The reason number yemo your assist or your money muro charia Madam Jane to amenyera na era gari Busongo as our immediate neighbor for the longest time. Ige na sababu ya monacha na denka gerte nacha na madam na tia sare nere nacha nere acha kwa teba pole ono tinda ito kwanda mangana mange singi nje chinsa ngoliginde oborai we ward ito yeno njabuna Robert Yowale na aligete 2017 kolende jaji konyale kana kole nasaka le bato tebe karonga saba na gogo tebe goye tebe goya ya baso tebe ganya igera undi na mwa tebe tinkaganya ere na bere kinko ganya ikaboniga ora banare ko basabase njera ya bene kinga next year ke goika osa omege tabu kelikia mata ya saba saba ego tebango yo gotura ako igorerwa oyo koliyo nyora no yo basaba ego igondo jenga se bali bago sabe ke roke beno inje na chirege ga in person na kana na basabire ga bune bukwega teba na ino moga ba bayega munchi nere liso elinda monga ngole merme tiganya sawa sese ege toro kiane na atumira ali asesimi shilingi 1000 menyama sana bilemono nilisende ki mautiatika ase mpesa ya twasho ndio tumelijiruisa ndi vetimona ndia wana maminto yake Asante seri bagere abantu bamitu tuyamba kwa nimbi yamore kamura ne kondo chensa lutariga asama lete ngoro ko Dixon onganga samoiti anaonga oyo sirete makomoki ibana banga ngama mosgo sirete ango toye tari chambanda ko taipole tangana ya kwa ndemera kile ya nyari kanili chengo taipole emereria ensena bere twese no torochi ekero gongo line torocho MC bo ibero wote ekero gongo kyo MC abande ba kombori ngani serious abakora mbori egasi okori rero nanje mbere ni ko bande kangane gasi kori yobo MCA inere gasi ko kora interview nere gasi ndanyore bakara magendero kero moko ndagere yebichuchu neshingoko na inu mwanyo imetera omukumite bara manyoleti lakini ndagere shingoko ya rugusebyo kamura nje ntomari 2027 mbaletere chiriyo ko ba empower ahindu tosuke motu imene mesetari wa matalepe gomba nesimule ndeke asante sana kawaida yane nibichuchu ko chinara honya na kora mne michende okora ibona omuko nganchira sinamba yango be ango Jared mubekere chichu watomo omwana ya school leo karabo asante aite yangere bageni kwa kwani abasani bata omoyiga kujare na rayo ye na tiempo ya mwana basi ndio ntereke ya Lucas Ngorokwa yo rayirande se tongerera saiga moyo ale drama gombane se familia ya jare na bana ba bosi ile doktora kare no kubasabira mbora basome bya ndio yongerere haiga na kile kwa niaba ya mheshimiwa Birondo mama maete jenge tona tewe yoka mheshimiwa Nathania jare kwa maana chiribu sana awara wachele sikuru na kidogo leo alafu eli weyemo kwamba bamwe bakoroze nire nyumba ya ero rogani kaki iteke tona abasabe 2027 tikatokore jeji nari batate nari bayo ege to moyo igoropi mama to mwana ndo Fred Matiang nari bayo ndo waje to mwana tinara sabunge asante sana yeso itikaba tuseni kwa ndo waspi mwacha yeso moyo jare asante sana ige turashane kwane nere okurere twese Bwana Yesu asifiwe. Yes. Team Birundwere motuwe iga abantu baito
banyari bari chache na intuna abantu baibeno togotarase ibeno yaito tokonya kubatebya ngaligererio mugakuri birundu nere bunasokireyo abantu baminto mubwatesi ndowaye tomubwatesi nagotera tombaite buoye nwere nsaigali aliga tokwenda roto sibe chaega noni lyatebire mumwa magoro umwaka ogocha rero nagio umwaka oyo mubuko otigaire 2027 Joseph Mugendi Birundu nware Jubilee nware Asematiani agosa mumwa magoro ngwena 95,000 ase family amachumamba tumere 1,000 biawa mani timu ya Birundu thank you na kole iramu na kwa roho sawa ni family wanchwa mwese amura sebebi abagwani namye mure chirora no ibotundo tata tebi familia Jared na pole sana ngitolkiana na rudi kwa ngire waganga pastor na ndiga nisitu ibongo kanili familia yamaya ono tingo na kwa na mange bone ngiki negere yoburro ne na baba liyateba ora tukatoka niliamba yangu na pastor sasa basta ngale kukusabira ile familia thank you so much thank you Bwana wana tumemaliza mambo ya kukusanya tunaendelea si chief na bwana ngana la genda yeto korogo samo kwa ne chief no wate agenda ne chief usekole yale mutigire ya Bueno, ngajiri sa vile family. Berarti kan no mali makuga. Kibani ngikataka. Ay baba karanza Yesu tarata. To karanza mali makuta. Yato sabe. Na yitimu sabisi niombe hao. Na ndi kwa sabirani wali mali vito. Tusabe. Yesa. Bila muni kiagara wale myantu watu tari bocha wakira radio kweli twabera sinyangi ayo moelio yabere nyangi yo toere nalingi oni yasa utiro mwako echare na bana ba nale usabango monene kiagera okolichira sigetabu Isaya musiraini wate bana enaye ora abaise w'ichinda kana n'ababuraka n'abayikora yasawo itaso mwasolero ngankire ndenta abana babara Elias kirokyo bonene nimanyitenga nyasaye mbana komenya linde nginatayo urinde kurubono ngo bawe kikomenya batara nemamu mwabo linde na indaso muri mu bisi urari usabanye sabana asibabo soma asibamenyete asibago eni kanisa nasibago tara Yesu nasinki omonene yasa ora mboroko bo kwao onyane kuba sisini asiritalia Yesu montonde yasa ora abaire kyaro monene yona motira asuri mu waka na kwabo ge Yesu kwa asuri mwezi obuchiko baonereria na kubachaya na kubarama na kubakora mu Yesu namanyanga cintakana no kibwate nabarabagara bari bwate buya erinde babyoke omuchiyo cyane ndiolawe unotana kora barinde rogende nyasaye wanjama mu mwabaruo erindo nyane korenta masisinyo ayata ari kunyara gucekera ringo orosiniki oro musacho yamabira Yesu na kia uta kuigera uta korosiria abana chindagira na gukora kile kemo muno mwanju yale gukora nimbe litorende mekomu yara kole muno musacha lakini Yesu gona sabiri kyaro tata eke no mo ekisebi choko manya nicho okora no moyo muya erinda sira abana basiretera Yesu bantu bane bose barachiko mukorera cheche na bara mukorera osuri na bara muchaye na bara muliana nyo monire bintu byaye
yasa witu waka na ukuru asole na kuna sabire utigara asari na ndumulini na abana asiri tege Yesu abana bakana banene abakana bakana barule byewa tali byaisana yobire bisini ni mono kolinde yasa multiply them that they may be able wakonya abana na ndosu senyinki oyibole bisiri byayoro banyole chiweza ne chindagera banyale kombe nyobo gimanyasai obuyaku bwabo nabamenyeke konya osini byaku meribelio mwaka jare nonyere mekenya sa oyezi senyeri dajole chiweza anyale basomeli abana ba na sabire ngo buyaku wa Yesu bogenderere kumuisana amona abana ba na manyere ngo manene jimenyangi kuyalire ubuyaku wa Nyasaye mutigara sinwali kalinaka watinya Maria Yesu kirabara bakunyira mamumu abo abana abanyasaye wabwato berisere wabisenze ikibaba cyao warwanira se kisukuru bawusoma wayise minobo ngaini ekirabara ali mirukende yozi Nyasaye you will provide for them biyamana sabara imo musangirire kanoyo biyamana simere n'imiyega ndanda bakoreka osiri abantu bose bakorera mayaya n'abandi ko bapore namanyire ngo moneno buyebo amoto isane kano tubuchokoro muyeboye olende nkeye oyesesenie n'amarayika y'igoro amenya asumuju yasama tukonsi mongino ni mama mwabo tiaire obwadeli yandali nene Nyasaye ekere watalira monere kuru mwako yati mogete nawe ikabona ora ni mnoko boko akorene chinguru ole mye mongino olia ole mye abana bamwabo charani n'abantu bonsi abatu n'amakweli ayo uyebwa watuisane ikara tuwasama na kwigena asirikira Yesu Kristo ya mwali ito amen dragenda chibu njoro dragenda 1 minute ngakida ngibiriga chioka olente abageni bachibu babiri ndaka di west chisa singe chono twarore kira umuntu common sense ngakisa chiaelire abagani bali tolera tyayiga retired ndo kisini ababiri chuo chaiga oli balenge no MCA nchuocha twakwebicha tusabirwe abayiga n'abambegete gati next ne cyane mu assistant chief okabero kerera sub location Naftali Muemi no tora monere ama no mu assistant chief retired gesere sub location no tora mona barabo nimetemu abatamana bamari gukwana igomo gukwana halo yok elinde elio wanyapato mu MCA museti elinde lya tukolera ono owateba nkwanaro asomusani anajaredi nakwaniria maya mamumino abantu bamboga bonse andi na irolire ngaro njengoro kwaisa kana Naftali Muemi jena kabire ga bano uyunero sali bagaliane uikamu igweri jene roli sitinyi kateba biamono yasabe na imwe na jona masabozi yaba bajaga abeire liboyimo biamono asiriba biamono mugambi asiribaga samarita Joseph ogendi anunda mugambi ulitaite asisa bokisi diagasara kwa niaba yangu na kwa niaba ya familia yane naletire mara ojase charity ni familia ya bana bateire mone familia ngale umucho mugaka no mucho mugale ocho wana sinjo kumusiria rairi olingo umwana moke muswaje moko yolo ukinia bana bae lakini jigi kurara charity ntonda gasabire yasaye kuri ari irote bana tubona ubwoba nakubwata nakuboko ayikwa buryo ndi yagutari asoje ubwo buri butirite ndi no ayise no mungaini olindira abana abo watigiro yamona soma ndega yamona MCA Michael Masenti well nominated count member wa Assembly karibu yamona mugambi odinta time Marieta Maigole Michael Masenti Omali mkole ga Street Court Assembly na nominated MCA kwa kishauri mafu Jared my brother Pole your close survive life lakini nabo nyasachi gitero ile ndotero ngelina na ngelina saa na goitabere anagoroke mana maya utana korora mole dabana abu kerora yatayo through God's grace
kabere siasa gotocho baswa 2027 tukole siasa ya mulembe tutaligo chegani Nyasaye atomurai next year tutakuni challenge. Thank you so much and God bless. Abande batwara Mirambi Samuel Yankoba Sirya Msimi bia mama. No. Tira. Esto va a ir. Aku mau imut, entoro, itu aku mau imut. Aku mau imut gitu, mau cantik, itu aku mau imut. Kwanza waziri. Sawa.
bene ekarato kuimukira mzolai kumuira kara timokira kukalipura n'ubu wao wasalom manene ole mienke yo mjara dia abasigaire kwa mono gore ndimeke Suka como anga. Gostou? Omochenu tongita tanya sai. Biamon. Itu abatole moyo. Watoe lituke. Ya vera sumu warawe miaka ye. Italia otigari ba. Biamon asa muraba ko temere ma. Singa njoka beko mintorae. Asobo ina lindaganye. Koira na kwao sara boke ko. Wana tuitigira sama boka. Sisi ni bonsi abako temere me. Nene once bacha asol mambia kera ntoko le merubo ina to kento bate o se merubo kobo wana talia otigari bakwe kaya to asaba se talia Yesu ero mutobi. Amen. Thank you. Ase egatabu kio mochata kangera leo mzo yare mara familia tuko na mayo Nyasaye gokwanare no muntu mutangani isate kabungo ye komera kiandanga no itekebige ro asobo sibuao manya konyore ndage rodi nende kare kwa wekire na noira neserira ba kiagara no twa na Nyasaye arusetie omuntu wano yo minto mwanjwa ikire kinga kiekyo akoira nase dira basa arusetigwe nabo Nyasaye atebete tukubwatigo nguruchinde tugumanye bonde torakore tumeke reverse twanchira nenga ya bei ngaba atebete ngalira bandirane aserira
Wewe. Amoko. Oyo mache ko jada idam batirega. Bali wako watu sanduki mara. Bali wako watu sanduki. Chukuna. Yes, yes. Amwali no. Ya ver bon. Watu ngaraba ni kaje sanduki. Hapa ni watu. Watu sanduki bon. Ono wana sai yeso tumo kumia sai aya beire mutujare kumia sai abeire ekyagere ensango chere ekara baraira sindera bara ibyobi ende baboke etwara osemeri Sawa. Yana ino mo chenta tanya sai. Yamana singi je ke kibu. Yamana singi je kwa ta de mtorai. Na inda bono tumo ke kwa so wiko bien. Wan tu ba mone so to mo wori. Zemdan.
Hapa nime. Hapa nime. Kita marah-marah. Radio cũng cái đấy. Nhà cái cá nó cũng tali. Cái nhà cái cá. Kamera ông mà tách gì? Ada carugu. Buka karate. Jangan buat. Denira igang. Era denira. Apa ni? Không gì không xài là nó không xài. Xài rồi mà kéo. Cái nó cũng. Orang itu siapa mana? Mana sih lu rawat? Tadi tu mata. Karena tak jeru urukon. Karena tak jauh kau. Oh, no, betul. Ya buat tu kan. Ini yang insan.
denna ngo. Bari ngo. Comenta Lioka. Vamos lá. Jimmy Lioka. Tiang, orang ada usaha ini, orang usaha ini. Ini ya tangga, tangga. Tanya ojek, ya kan ini orang. Kau cari ini. Mana? Kami sama orang ada serius lagi. Ayat.
Dogo ina pakai. Mar ba dia jana ya ko ta. Mama lai. To tuo ma una ga lege ji. Sasa da grata la gida ko arge ni kiana kiana ta da chu. Baru ote. Quê người đó mà. Ai ruka, ira na ka. Ni se no do sama, ya na ya mai. Đó thì tôi có nghĩ vậy thôi. Sure.
kitabu ya Saburi ga emiana na isate ga batotebinga orengana buna ise abana akoba na mabera asebare monene akoba na mabera asabuwa moirogete sae moya mabera abarera mabera Jared ne familia yao ikiagera moirogete ngo ye komina kane ka goteba no kwano le ko batebia na ba ngo ye komina kane ka goteba ngere nigo amanyete una atotongire nigo akoinyoranga nigo tororo kubesa abanya sa amanyete kumina katano gyante binga matuko omonto niganga buno bunyansi koma etemera mu bunyansi wakoba endo omonto nigo akoba bunege sicha yakorera etase omugondo tabi ari nege sicha none sicha bitwabo biri agwo akera omwago gocha akerusio yasira sicha kikiarwo asa etagotoka orende nyasaye nabarorera mabera abantu bayo kinga kiechi tobogoria maugayo sengenja maugara maya akorukyo osemeria ayo mikono ochire serira mauga bunara maya yaga tokonya beka se boina are to osemeria saba na indare to engane ndenga moyare tinga kichinke kuo mare nengo sirata ugo mabite na oborego twaba tole moyo kero ya mama nyene gesicha ne kero ya mama nyene obunyansi goro mambia mo basogo cha bwaera lakini anengo cha bori kwamera kare gisa ko irana abantu bayo baraira simbera so kwegena baboke yare twara gosemerio ko okoro mokia komera no mwanjwa kare Kristo ko biege tuli bantu bakoboka nayo toke asitura menye nkeria ya Jerusalem ama tukonsi kuna nyasaba ngire Moses niwe wanachinga kiechi wapi dota kama barai bina bako kama ogaria ndio ko hati ni tena bako weka sajare panda juu katika yake katika Agua. Itu kawan mau dia gitu. Oh. Iya. Pakai. Iya kan. Back on them. It's okay. Hebu leta wasichana. Aya, simama hapo. Simama hapo. Simama kwanza muangalie kitu. Ngoja. Aya, continue hapo. Hapo nyuma, hapo nyuma. Niko na hii kundi ya Elda ndiye anajua na ndugu zake. Tasimama huko chini wote. Tutasonga mbele.
Kuna the sisters to the late kama wako wajaenda. The sisters to the late. Sister-in-law. Okay. Simama hivyo mami kwanza. Nataka muavoid hiyo kamera, mnasimama mbele. Sisters. Hao wengine wako na moyo, twende zote kwa sababu mvua inakuja. Mama yake ako. Eti twende kwa chini. Au wengine tutasimama huko chini. Sisters-in-law. Chini. Hapo. Ngoja simama straight now. Kuna mwingine amebaki. Mvua ndio siku anataka. Familia tuingie kwa nyumba tufanye maombi. Thank you.